Mu gisirikare cy'u Rwanda RDF harimo impeta cyangwa se amapeti 16 zihabwa abasirikare baba baragikoreye ibikorwa by'indashyikirwa bitandukanye. Ni byinshi bigenerwaho abasirikare bahabwa amapeta, gusa iby'ingenzi harimo kugaragaza ubunyamwuga mu kazi kabo, kurangwa n'ikinyabupfura ndetse no gukora ibikorwa by'indashyikirwa bihesha ishema igisirikare n'igihugu muri rusange. Amapeti y'ingabo z'u Rwanda ari mu byiciro bibiri, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kibamo ibyiciro bito. Ibyiciro bikuru birimo icy'abasirikare bo mu rwego rw'abofisiye, ni ukuvuga officers, ndetse n'icyiciro cyo mu rwego rw'abatari abofisiye. Abasirikare batari abofisiye amapeti yabo aba agaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe abofisiye bose amapeti yabo aba agaragara mu buso bw'icyatsi cy'ibara rya gisirikare bakunda kwita vert militaire. Ibirango by'impeta z'abasirikare b'abofisiye biba byiganjemo inyenyeri zitandukana bitewe n'urwego umusirikare ariho, ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ibishushanyo by'intwaro. Abofisiye bahera ku ipeti rya second lieutenant kugeza ku rya general, ari naryo riruta ayandi. Abatari abofisiye bagera ku ipeti rya corporal rito kuruta andi mu gisirikare cy'u Rwanda kugeza ku ipeti rya warrant officer wa mbere. Dore uko amapeti y'u Rwanda uko ari 16 mu gisirikare arutanwa uhereye kuri to. Irya mbere ni caporale, irya kabiri ni sergeant, irya gatatu ni staff sergeant, naho irya kane rikaba major sergeant, irya gatanu ni warrant officer 2, irya gatandatu ni warrant officer 1, mu gihe irya karindwi ari second lieutenant. Ipeti rya munani ni lieutenant, naho ipeti rya cyenda ni captain, mu gihe ipeti rya 10 ari majoro. Ipeti rya 11 ni lieutenant colonel, mu gihe kandi ipeti rya 12 ari colonel. Ipeti rya 13 ni brigadier general. Ipeti rya 14 ni major general. Ipeti rya 15 ni lieutenant general, mu gihe ipeti rikuru ari general mu gisirikare cy'u Rwanda, ari naryo rya 16. Ibi kandi byatumye tubareba urutonde rushya rw'ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi muri Afurika. Iyo tuvuze imbaraga za gisirikare ku rwego rw'isi, humvikana igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Gusa uyu munsi twabateguriye ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wadutuyeho wa Afurika, nk'uko ikigo mpuzamahanga gishinzwe gushyiraho urutonde rw'uko ibihugu bikurikirana mu mikorere ndetse n'imikomerere ku byerekeye igisirikare, Global Power Ranking, cyabishyize ahagaragara. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Libya. Libya ni igihugu gituwe n'abaturage bangana na miliyoni 6,832,174. Ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Igisirikare cya Libya kigizwe n'abasirikare 76,000 bafite imodoka nini z'intambara 400, bakagira indege 46 za gisirikare. Libya ishora akayabo ka miliyari 3 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare buri mwaka. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Angola. Angola ishyirwa ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde muri Afurika kubera imbaraga gifite. Angola kandi ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 32,087. Ifite abasirikare barenga 107,000, imodoka z'intambara za tanks 140 n'indege 270 z'intambara zishobora gufasha abantu bangana na miliyoni 3,039,049. Angola ifatwa nk'igihugu gifite igisirikare cyo mu kirere gikomeye kurusha ibindi muri Afurika. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Tunisia. Tunisia ishora amafaranga angana na miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare buri mwaka. Igisirikare cya Tunisia gifite imodoka za gisirikare 350, indege za gisirikare 139 ndetse n'abasirikare bangana n'ibihumbi 35,800. Igisirikare cya Tunisia gifite umutwe wihariye w'abasirikare ndetse n'abasirikare bangana n'ibihumbi 380 n'ibihumbi 358. Igisirikare cya Tunisia gifite umutwe wihariye w'abasirikare 40,500 bakoresha imodoka za gisirikare 84. Ibyo byose bishyira Tunisia ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 umugabane wa Afurika bafite igisirikare gikomeye turasanga Maroc. Maroc ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 32,649 n'abantu 130. Abasirikare bose b'igihugu cya Maroc ni 195 n'abantu 800. Maroc ni igihugu gishora saga miliyari 3
n'ibihumbi 400 z'amadolari y'Amerika. Maroc ifata imodoka z'intambara 1348 n'indege z'intambara 323. Kenya nicyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye mu bihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, kikaza ku mwanya wa gatandatu muri Afurika yose igizwe n'ibihugu 54. Kenya ishora amafaranga angana na miliyoni 595 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare buri mwaka. Ifite abasirikare bangana n'ibihumbi 24. Igihugu cya gatanu ni igihugu cya Nigeria. Nigeria nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi muri Afurika, ituwe n'abangana na miliyoni 190. Nigeria kandi ishyirwa ku mwanya wa gatanu mu kugira igisirikare gikomeye muri Afurika. Nigeria ni igihugu gikunda kuvugwaho ndetse no kurangwa na ruswa n'umutekano muke, gusa ntibibuza ko iki gihugu kiba igihangange. Nigeria ifite imodoka zisanzwe za gisirikare 400, imodoka z'intambara 360. Nigeria kandi ifite indege za gisirikare 300, ikaba ishora akayabo ka miliyari 33 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare cyayo buri mwaka. Ku mwanya wa kane turahasanga Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ishora saga miliyari 4 ndetse na miliyoni 960 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gisirikare. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite indege 213 za gisirikare, imodoka z'intambara 191 ndetse n'ubwato 30 bw'igisirikare kirwanira mu mazi kizwiho kugira ikoranabuhanga kandi rigezweho. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bangana n'ibihumbi 62,042 bari mu kazi n'abandi 17,000 bakoreshwa bibaye ngombwa. Ibi bishyira iki gihugu ku mwanya wa kane mu bafite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu kitigeze gikolonizwa n'abampatsi bihugu mu myaka ya kera, gishira amafaranga angana na miliyoni 340 z'amadolari y'Amerika. Ethiopia ifite imodoka z'intambara 560 n'indege 81 za gisirikare. Abasirikare barwanira ku butaka ni 138 n'abarwanira mu kirere ni 3000. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu cya Algeria. Amato menshi y'intambara mu nyanja ya Mediterane, ifite abasirikare barwanira ku butaka 127 n'imodoka z'intambara zirenga 2000. Ifite kandi amara bicukuramo peteroli ikoresha mu modoka za gisirikare, indege n'amato byayo. Ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bafite igisirikare gikomeye turahasanga Misiri. Misiri nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye cyane, iyoboye ibindi bihugu bya Afurika mu kugira igisirikare gikomeye muri Afurika n'abasirikare barenga 500,000 barwanira ku butaka. Ifite imodoka za gisirikare zirenga 10,000, izo gutwara ibintu 60,000, indege 900 kandi ikagira n'amariba ivamo peteroli. Igisirikare cya Misiri cyabaye nk'igishegeshwa n'inkundura y'impinduramatwara, ariko bamwe bakavuga ko ahubwo byatumye gikomera kurushaho kuva Mohamed Morsi yava ku butegetsi mu myaka ishize. Igisirikare kimwe mu bituma igihugu runaka kijya mu bihugu bikomeye ku isi, akenshi kinagenerwa ingengo y'imari nini. Niyo mpamvu tugiye kubagezaho urutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi ku isi. Igihugu cy'Ubuyapani kiza ku mwanya wa 10. Iki gihugu cyatangiye kubaka igisirikare gikomeye mu myaka 40 ishize. Iki gihugu gishora mu gisirikare ingengo y'imari ingana na miliyari 49 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu gituriye amazi y'inyanja, gifite abasirikare 247 bari mu kazi, biyongeraho abasirikare bashobora kwiyambazwa byakomeye reserve force bagera ku 60,000. Ubuyapani bufite indege z'intambara 1549, bukagira ubwato bw'intambara 151. Ubuyapani nicyo gihugu cya gatanu ku isi gifite igisirikare gikomeye mu isi mu ntambara yo mu kirere. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Korea y'Epfo. Iki gihugu gihana imbibi na Korea ya ruguru, yamamaye mu isi kubera ibitwaro bya kirimbuzi. Korea y'Epfo ikoresha mu gisirikare miliyari 34 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Ifite abasirikare 640 bari mu kazi, biyongeraho miliyoni 2,900 bashobora kwiyambazwa bibaye ngombwa. Korea y'Epfo ifite indege z'intambara 1393, ubwato bw'intambara 166, intwaro zo ku butaka 15,000 na burende 2,346. Igisirikare cya Korea y'Epfo kiba gitozwa n'igisirikare cya Amerika. Ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye ku isi turahasanga igihugu cya Turukiya. Iki gihugu kiri mu gace kagizwe n'ibihugu bikunze kwibasirwa n'ibitero by'abiyahuzi. Ibi byatumye 2015 Turukiya yongera 10% ku ngengo y'imari igenera igisirikare cyayo ku rwego rwo gukaza ubwirinzi. Buri mwaka Turukiya ikoresha miliyari 18 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare. Ifite abasirikare 660 na reserve bose ibariwemo. Ifite intwaro zo ku butaka 16,000. Turukiya ni inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7
w'igisirikare gikomeye ku isi tuhasanga igihugu cy'Ubudage. Iki gihugu gifite igisirikare cyiyubatse bihagije mu bijyanye n'ubukungu. Ubudage bushora miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare. Gusa ubukungu bw'igisirikare bw'iki gihugu byiyubatse mu myaka myinshi yatambutse. Uku kwiyubaka byatewe n'uko kuva mu 1950 kugeza mu myaka y'1960 Ubudage bwari bufite ubwoba ko bushobora kugabwaho ibitero. Ubudage bufite abasirikare 183 bari mu kazi na Reserve Force 145,000. Bufite kandi indege z'intambara 710 n'intwaro zo ku butaka 5,000. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa muri 2013 iki gihugu cyafashe umwanzuro wo kugabanya abasirikare ho 10% cyongeramo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. 1.9% by'umusaruro mbumbe w'Ubufaransa buri mwaka ukoreshwa mu gisirikare. Ni miliyoni hafi 43 z'amadolari y'Amerika. Ubufaransa bufite indege 1,000 n'imodoka za gisirikare 9,000. Ubufaransa kandi bufite intwaro z'ubumara 290 bibushyira ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu cy'Ubwongereza. Iki gihugu cyari gifite intego yo kugabanya abasirikare ku kigero cya 20%. Ibi byakozwe kuva 2010 kugera 2018. Ingengo y'imari Ubwongereza bukoresha mu gisirikare ni miliyari 54 z'amadolari y'Amerika. Ubwongereza bufite abasirikare 205,000 bari mu kazi. Indege z'intambara ni 908, ubwato bw'intambara 66. Igisirikare cy'Ubwongereza gikora imyitozo ihambaye, kinagira kandi intwaro z'ubumara 160. Ku mwanya wa kane tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde bufite abasirikare nibura miliyoni 3 muri bo 325. Muri bo miliyoni 1,325 bari mu kazi. Kugira abasirikare benshi ni kimwe mu bituma igisirikare cy'Ubuhinde gishyirwa mu bisirikare bikomeye ku isi. Ubuhinde bufite imodoka z'intambara 16,000 zirimo burende 3,500. Ubuhinde kandi bufite indege z'intambara 785. Ingengo y'imari Ubuhinde bukoresha mu gisirikare buri mwaka ni miliyari 46 z'amadolari y'Amerika. Bufite kandi intego yo kongera ingengo y'imari y'igisirikare bitarenze mu mwaka wa 2021. Igihugu cya gatatu ni igihugu cy'Ubushinwa. Iki gihugu buri mwaka gishora miliyari 126 mu gisirikare. Ubushinwa bufite intego yo kongera ingengo y'imari ho 12%. Ubushinwa kandi bufite imodoka z'intambara 25,000, indege z'intambara 2,800, intwaro z'ubumara 300 n'uburyo bw'imirwanire 180. Igihugu cyiza ku mwanya wa kabiri ni igihugu cy'Uburusiya. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Uburusiya ni miliyari 76 buri mwaka. Uburusiya bufite intego yo kongeraho nibura 44% bitarenze imyaka 3 iri imbere. Kuva Vladimir Putin yagera ku butegetsi, ingengo y'imari y'igisirikare yikubye gatatu. Iki gihugu gifite abasirikare 766 bari mu kazi na miliyoni 2.5 bashobora kwitabazwa na miliyoni zigera kuri 2.5 bashobora kwitabazwa byakomeye. Bafite kandi ibifari 15,500. Igihugu cyiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu gisirikare cyayo miliyari 612 z'amadolari y'Amerika. Iyi ngengo y'imari iruta y'ibindi bihugu 9 bifite igisirikare gikomeye mu isi bikoresha. Iki gihugu gifite abasirikare miliyoni 9 bari mu kazi, kikanagira 800 bashobora kwitabazwa. Amerika ifite igisirikare kigizwe n'abagabo n'abagore bose bakoze imyitozo ihambaye. Ifite igisirikare gikoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru by'umwihariko mu bijyanye n'intambara zo mu mazi. Iki gihugu gifite intwaro z'ubumara 7,500. Nubwo kuri uru rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi cyo ku mugabane wa Afurika, zimwe mu ntonde z'ibisirikare bikomeye muri Afurika zishyira Misiri ku mwanya wa 10. Nta kubishidikanyaho Misiri nicyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gihagazeho muri Afurika.